Sarupathar MEC constituency pen bang pharoi sirapho Congress araratum Congress along pen kachi udung. Ongdung rakia hormu pen sukul Islam manjarai komsai kiari deng kachingnan. Kohora kajirong hang pi mirbirialong kajirong hang pi aphan karchu. Amtu ka pamalong BJP kang dangamai kangni. Birta ke la rado anaphan kardom pajolo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju itha birtang tonpe MLA kilik nangate bokbo majok ratatum isia party pen ji udung si akaprega party along kachepa ogdun chejeng toya sonsi thekpon longlung la sonsi matijong ni phai pho arnita Sarupathar MCC chunbang phi serlika terang pi pen japon linsi bang pharoi sira pho Congress ratatum KADCC asai hemalong an armu chejeng ponsi Congress pen kachi upon alu pajirta Sarupathar constituency pen ongdung Congress atum BJP along chepa ogdun jatum du olang bonta non rong sok kerora por pinak ajoksi pini bangkom chetlu bonta Sarupathar pen Congress atum kachi u jatum du o silang pusi sangpi serlika terang pi pen ningjepon तो पपरा ने कोली पे तापन दिन न किन पपरा मदम नहीं Difu kibang ike bangke lalo nitu 22 nong Sarupathar Mondol Mohila Congress Vice President sami nili bangke Congress Party long bangke nili kam tami klemon thekhidet po pini pena bangke nili BJP long si claim don po la sila resignation alo kachipi damji phansi nili banglo penke sir Dr. Tuliram Ronghang ke Japon party long si nili tum bangke dodon po nalo si pini kebang abangke nilitum khetia por pinak masi ong ededlo seta me dopik lang nilitum la bangke chi convince bom lo la pen nilitum kebang je tum ta dopik lang pini bangke bang tharoi sira bang po anse bang lo asi for example party pen ke bai ta dolok seta me pini bangke nili mondol mohila vice president hoi pen si bang len lo he pen la solo god bangke grass level tum ta dolo PCC PMCC jelang pet pen si bang lo ne Congress along ning kache thil dam de bang ke lalo ke dam tang por hu samme ni litum tami Congress long claim hun piglo tema sami ite bahut la sir non ke chobom district president abang acher so lam gen je bang ni phan bang chok che dalo ni li sami aprang men tami mondol mohila long si claim hun bom le he tami hala so por hut rong atuma phan meeting pangrum lo tami hala so por hut bang ke mane ami thang kaning je nang je lam tamini litum phasina arjutrong pc than kang nang jima la son sinang purong yal he amasi ni same mondol la mohila vice president hoye hin pen bangke alang li phana bangke ning je thia wik asi nili bangke klemon thel bangke bang jilang por bangko ando aku tebang tulangke tuma leadership under pen ki bang ji bangke dolang menang an ke setame pini bangke la sok kheti tangti dar lang mati la soposi pini bangke nang dunun edel Lapen Sarupathar Congress atumpen Congress pen kachi upuki bang ingkoi baksi doji lapen lahaya ratatum ki tangka pharo photro kaphan mati hajira ka chongda duna sonlu pusi KADCC dun maipu Surendra Singh Narpen pachini ponthu নির্বাচন আগে আগে এই অহা যোৱাটো এটো প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰত্যেক ৰাজনীতি দলতে থাকে সেইটো এটা গতানুগতিক এটা প্ৰক্ৰিয়া বুলি আমি ভাবি লৈছো আৰু এইখিনি এটা বস্তু দেখিছো ইয়াত নাম লিখিছে টোটেল 54 তাৰ পিছত আহিছেটো 20 জনমান আছে আৰু ইয়াত যিবিলাক নাম লিখিছে এজনে গোটেই নামটো লিখিছে সিগনেচাৰ একো নাই যেই হওক এওঁলোকে আহিছে যেতিয়া ৰিজিগনেশ্যন দিবলৈ আহে আমিতো আৰু ৰিচিভ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ গতিকে অন বিহাফ অফ প্ৰেচিডেণ্ট মই যিটো প্ৰেজেণ্ট আছোঁ মই ৰিচিভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু কি তাৰপিছত বাকী প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ দলৰ যিটো থাকে চিষ্টেম সেইটো চিষ্টেমতে আমাৰ হৈ থাকিব
তেখেতে এটা কথা কৈছে যে দলীয় যি ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতক লৈ পেলাই কাম কাজ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তাৰ কাৰণে ৰিজাইন কৰিব আহিছে বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছে। না এইটোতো হ'ব নোৱাৰে কেলৈ হ'ব নোৱাৰে আমাৰ যিবিলাক কমিটি আছে সেই কমিটি ভাগে ভাগে থাকে আমি হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবিলাক পৰিচালনা কৰিব লাগে সাংগঠনিক দিশত সেইটো আমি কৰোঁ পেচেণ্ট এইবিলাক চাই তাৰ উপৰি আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ আছে ব্লক পিছত মণ্ডল আছে তেখেতসকলে কোনোবা PCC মানে প্ৰাইমাৰী কংগ্ৰেছ কমিটি এওঁলোকে আমাৰ ছাবঅৰ্ডিনেট কমিটিজ বুলি কয় একচুৱেলি এওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টৰ ওপৰত এগেইনষ্টত একো মাতাৰ কোনো অধিকাৰেই নাই যেই হওক এওঁলোকে ক'ব কিবা কাৰণত এইটো চাগে কোনোবা ডিজাইন কৰি এইটো মানে পঠাইছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ ইটছ এ ডিজাইন ৰেজিগনেশ্যন কেইদিনমান পূৰ্বে দেখা পোৱা গৈছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ চেম প্ৰক্ৰিয়া আচলতে সকলোকে ৰিজাইন কৰিছে আজি ঠিক পূব কাৰ্বি আংলঙতে একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইটো এটা কণ্টিনিউৱেশ্যন ডিজাইন এটা প্ৰক্ৰিয়া এওঁলোকে কৰিছে আমাৰ অন্য দলে এওঁলোকে এতিয়াতো ক'ত যাব কি যাব এইটো কোৱা নাই আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সিহঁতে হয়তো কংগ্ৰেছত আহিবওতো পাৰে বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টো হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সক্ৰিয় নহয় নিষ্ক্ৰিয় হৈও থাকিব পাৰে এইটো তেখেতৰ কথা কিন্তু এটা কথা মই আকৌ স্পষ্ট কৰি দিছোঁ দিছ ছাবঅৰ্ডিনেট কমিটিজ দে ডণ্ট ৰিজাৰ্ভ এনি ৰাইট টু say against the president of district congress committee and we have nothing to do with all these subordinate committees since there are only few members whereas here it is written more than 54 but in physical there are only unknown figures are there except 2 or 3 we know them but the rest are unknown figures maybe from the villager তেওঁলোকে কিবা এটা এগ্ৰিকালচাৰ পাবৰ কাৰণে হাজিৰা কৰিবলৈ আহিছে বুলি আমি ধৰিছোঁ দিছ আ প্ৰচেছ গোয়িং অন ৰাইট নাও ইট ইজ এয়া অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ক্ষতি নহ'বনে এনেদৰে যদি দল ত্যাগ কৰা চাওক আজি 20 জনমান আহিছে আমাৰতো এভৰি 10th অফ দ্য এভৰি মান্থ তাতোতো আমি সহকৈ জইন হৈছে এইবাৰো জইন হ'ব গতিকে এই অহা যোৱা হৈ থাকিব তেখেতে আকৌ আহিবও পাৰে ইট ডাজ নট মেটাৰ থেংক ইউ Manjarai komsai kia tum asai ke ceklem pon ke mesena jok rakia hormula pen raki beha klembang tuma phan pinang an nep ingnang pon longlu. La sonsi mati jong ni pai pho arnita manjarai komsai kia tum manja police station ke parlo langvu ko langsun ke dama to waralong rai komsai kia tum kirika kuruk dun bomahut ihomakar AS09 L9019 on duty NF railway pu ke tokalong rai komsai kia tum pen kuruk dun lu. Rapen la soa karalong pen rakia hormu 4.89 gram an longpon lu. La soa rakia dor ku tihinira lakpho an ador du jipusi rai komsai kia tum pen pachinipon. La soa rakia hormu pen kaching nang cek abang pu sukul Islam artaningkan ingkoi rai sipusi pachinipon. La so sai ke deng ponalong DSP Richard Bailang Manja Police Station OC Sravan Ingti lapen Manja Police Station along kido Stabatum Cherabdun La so rakia hormu lapen ke kaching nang cekabang pu aphan manjarai komsai kia tumpen jepari deng pongsi lam hoi pa bon pon pen kar jupater tokasai deng pon bomlo Karbi Autonomous Council Art and Culture Department atong pen patr pipongsi kuhora kajirong hangpi mirbirialong kajirong hangpi phan karcho pon bom asonak thaksi matijong ni pho arnita kajirong hangpi phan karcho ajai mek dengpon lasu karcho ponamielong aluhiaman pen MLA Dorsing Ronghang MLA Rupsing Teron EM Richard Togbi laben ki kaprek man pengge doatum chetongdun Kohora kajirong hangpi mirbiri aduya hoyalong kidua karbia radatum kaching tur dun thegja phan bor iponangji la swalong karbiang long autonomous council atumpen sai keklempon ja phan chisik bom lupusi MLA Dorsing Rong hangpen pachinipon deng klempon lo penon sayang deng mesen basi chumpon lo si ilitum nanglitum channel rodi kadowe rata phan than pachini ingtung na lo ili kajiro hangpi phan itum karchu labang so asai pen patirpi si itum da kajironga national park aduya hoilong kido rong ru riso ejang tuman tame itum kaching thur dun thegya warsai pene choklem pen ali chepalong dunja phan lahai asai ta itum chingwai patirpi pon
nangji pen da so sayang deng Karbi Longri Thomas Council pen matha mek dolo ilitum nang tum chini lo da ke tourist tum wang pik pik lasi da Karbi Anglong ban Kajironga national park ke highway isi si parai harai lam chotro apot si ilitum lahai awar saita tum lai pranga bangi kosom si uwe kini tum disoi jang tum sakuri bakuri pen akha khepin pen heta me kereng dun unji lahai akam ka klempon ye phansi ilitum tingwai patir pi panai la pente si chuning ri lan lo ilitum Kajirong hangpi ke Karbi khe ki sung hut kawe hut si siningang song ben wang si kundu wan pen Karbi tum han pirthe long edo ajir ding klui kereng dun je phan deng dok ring dun phan pote lukhilome saiju tukinangi kulabang so ke than te kang ke lakhe arnam pilo si arnam pi ason hok si ilike ehem tame archu ponang po peningkan se karchu long tame itum dak mesen ben patir pi ponang po penan parte je Kajironga ke plang ki phi alam muge kundu ke plang alam muge bang banga khei long ke abi Karbi khei long anchot je kundu ke Kajirong hangpi si ke ban penda ke Kajirong hangpi ahwar kulaso atomu tumi da bang khei long ke abi ituma khei long sidu silahai alam the kapang dak pon dia phan ano se pir the dang long bang dai phan prodang te na non Kajirong hangpi phan karcho la bang so asayang deng pen paching bar si ili intellectual Assam level all India level ba international level petame PO pen lahai chingki chethan pon pen kapache thang asai da dum deng ponangi West Karbi Anglong Amreng constituency ke parlo amtuka pamarong along Amreng Mandal Committee chepatir pipongsi BJP kangdang amai kangni West Karbi Anglong arlo ke pa phinai arong polote Amreng constituency ke parlo amtuka pamarong ta erong lupule jongdam deta henuni athe amtuka pamarong aradatum towar misenavi dolong avi lapen school tami avi lapen amtuka pam arong ararap hantami CEM Dr. Tuliram rong hangpen dengpon pe misi kaching thora warsai towar dolong rong kera hem hum nerkep piponpo lapen school sitami puthot amtuka pamarong along an wan thupu pusi lamchak chipitekanglo bangso jai mekalong KAEC CEM Dr. Tuliram rong hang local MEC Rina Terangpi MEC Pawan Kumar MEC Hetsing rong phar lapen ki kaprek manpen ki du ki thegiding atum chetongdun Borthal Ben Great Sonti Mong Lapen Mil Gibson Tongbi Karbi Longri Abirta lata Amreng konsensi lo don pharo inira don phoket abang khibang betu sipini ba ke PSLC lo pen congress atum tangong pen si letum tim kar janglong mate BJP party long chok lapen ke da arara tum je warta lapen ke dolong da belang lapen da school na ne pon jat sumar enrollment na peta me la school da me ni kori establishment an oke ba je thani lempon ko lapen ke field development na kam ke rong nar kep do ko rong nar kep da mi CC rong kep set ni ko je thani tang da ko da lo lapen ke akapre ka sayang deng na tu claim nangi akam anda me nil pan tin pura lo tok jir te nil khana kila la silahai ta me nil kapitu ya je pansi rada chatai long sini jai pon lasi penap tame bitfolong tame betai si narkep ko ke joining program penap tame dak bang surini suse PSLC le congress penap tame bitfolong ka joining penap dige bang ke suru pothar ada ke congress mondol congress full set penceng lok penana tum hada PSLC congress tumke penap dik joining program di la so pijeni ni sevenani di bidam di la pen di ni prime minister pandai appointment ha la pen ke home minister la pen ke la wara minister lo mungkin kari la pen Joram tribal affairs minister la pen CR Patil la pen ke Kiron Rijiju tribal minority affairs minister lai tumang ton apa education minister dharmendra pradhan lai tum panch to ya prang pin ko lo ki do nasiwal hai pan
kapicun je phano koni isi alang tum phan sar Kadawe pinjani kon 1500 adon Salah ke 1000 plus lang thap dan takam tu pa motor war henu pik hanya la so hinopik la software ke claim pon je phan pula dakkan dakan ke estimate approval of yem ja sai pan hai pada la sodak dolang la sodak bangke ko din non engineer to man hang lo estimate ko banai ko la pen ningke den pon phan bori Ente sarla Meghalaya border long non la khermi pen hello kilometer ini thom se dolo khasla la pen tisir lo Meghalaya government men tawarang salam mam salam ki son तो वर यार बांग के डेवलपमेंट यार बांग के ला बांग के गुंजिया बांग के alang tu karena tiar bang itu dah tiaran dah mau hukum lagi pudinya baik tadi lah ke bang ke Meghalaya ke border long ke itu bang ke agensi dah lah ke alam buji loh agensi dah lah ke puke lah ke prabjin pen hula dah tu tapar long kami itu melacik minister pengendak pendidikan sir kijut si ke damtang penang government charity pen la sansika long water resource pen nal tu so claim poti ke dam je dak 740 crores la so poti CR party long se irrigation minister ada approve lang I skip je approve lo sida financial sanction pelam kalau so financial sanction mang na usna yo pelong ke I scheme mang ke check pon Pinya Abirta lansi kangton lo kardong